Assalamu alaikum at sүйүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн сатууга мына ушу Орлов пародагы тай чыгат. Жаска 1 жаш болуптур. Темир көк түстүү экен. Бишкекте туулуптур туугандар. Бунун атасы привозной экен Россиядан келген. Тоолдун чоңдугун, узундуктарын көргүлө. Бастырсыңар ага. Ya kaçarsa balıkları taze eкен. Hazır. Bu bazı kança? Bazı aytmayız mı? 200 ming. Kim olu? 200 ming kim bazı. Safha surun dedi. Gönce otta durganlar. Ya bir bastır koyçu. Yürüyüşün göre. Balıkları taze eкен.